Ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah adalah Jabara Studio kerja bareng hormat rohadi. Kanggo ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah dalan-dalan. Mimiku dalan. perangkat desa neno dihormati bapaknya. Nok Elsa by Pandu. Kanggo Nok Elsa by Pandu. Kebayang nikmatna kebayang kelingan karo sing disayang nang apa kakang tekan nanduri bibit tresna setelah cukup demen sampeyan ninggal aku tibulan timbusing panjang error ibu tuan rumah sareng bapak tuan rumah singawi bulan dongol sepatu sampai keton layu padang esu amangan tapi bisa meramu mama iis paling sayang mama iis paling eman mama iis paling sayang mama iis di Singapura kebayang nikmatna kebayang mama iis sing ada di Singapura mama iis sing ada di Singapura mama iis sayang sing ada di Singapura ayo mama Randy bos kolektor mama Randy bos kolektor mama Randy papa Randy bos kolektor papa Randy bos kolektor Nok Elsa Mbak Pandu ibu tuan rumah bapak Mas Tony sareng ibu Yen Ulagan pengen senang najan urip beli bareng asal seri kedalan Bapak tuan kanggo mama iki
sampeyan kucing liwat katone sampeyan wong sejagat katone cuma sampeyan sing awit wulan dongo la sabatu sampai keton layu padang esu makapli bisa menahan rindu sing kependem sengsara depan